Il-belt antika ta' Bethlehem tinsab inqas minn 10 kilometri lejn in-nofsinhar ta' Ġerusalemm. Il-ftit evidenza testwali u arkeoloġika li teżisti tikkonferma li fi żmien meta twiled Ġesu kien villaġġ ċkejken u umli. Iżda l-istorja ta' dan ir-raħal inbidlet radikalment ftit aktar minn 2000 sena ilu. It-twelid tal-fundatur ta' dik li kellha ssir waħda mill-akbar reliġjonijiet wassal biex isem dan ir-raħal isir magħruf ma' kull ġens. Mill-inqas sa mit-tieni seklu tal-era Kristjana l-insara hemmnu li wieħed mill-għerien fil-Knisja ta' warajna l-Knisja tan-Natività f'Bethlehem kien proprju l-post fejn twieled Ġesu. Rapporti storiċi jgħidulna li l-ewwel pellegrini insara bdew iżuru Bethlehem madwar 100 sena wara li kien twieled Ġesu. Minn dak iż-żmien sal-lum minkejja l-bosta konflitti kultant imdemmija f'din il-parti tad-dinja, il-pellegrini u t-turisti baqgħu dejjem ġejjin. Illum Bethlehem tagħmel parti mit-territorji Palestinjani tax-Xatt tal-Punent u żgur li kieku kellhom iżuruh illum Marija u Giuseppi ma jarfuhx. Jekk xejn, żgur li llum isibu fejn joqogħdu tant kemm hawn lukandi u postijiet oħra ta' akkomodazzjoni turistika kif ukoll servizzi eċċellenti għal viżitaturi. F'raħal predominantement Musulman fejn nies ta' twemmin differenti jistgħu jgħixu flimkien f'armonija. Dwar l-aspett turistiku ta' Bethlehem u kif dan is-settur jista' jirkupra wara l-pandemija wara li s-sena l-oħra kellhom miliet bla turisti, tkellmet ma' One News il-Ministru għat-Turiżmu Palestinjana Rula Majja waqt waħda mill-attivitajiet li jiġu organizzati kull sena hawnhekk għall-miliet. This year we are celebrating Christmas with tourists and pilgrims from all over the world. Of course, it's not like before the pandemic, but the numbers are increasing on a daily basis. This year we received around 700,000 tourists coming from all over the world. The tourists coming to Palestine and especially here to Bethlehem means a lot for the tourism sector and for the people living in Bethlehem, because most of the people who live in Bethlehem, they work in the tourism sector. They either benefit directly or indirectly from tourists coming to Palestine. Qalet li tittama li Bethlehem ikollu aktar turisti u esprimiet ix-xewqa wkoll li jkun hemm iżjed turisti Maltin. Anki l-Konslu Onorarju ta' Malta f'Bethlehem Elias Alarġa li huwa wkoll il-proprjetarju ta' Bethlehem Hotel, waħda mill-lukandi ewlenin f'din il-belt, għandu ton ottimist. Here where Jesus born, where it's starting, it's here in Bethlehem. And we have all the hotels, something like full, more than 90% occupancy this week of the Christmas. Hoping to see more tourism next year. The reservation was what we expected, is becoming good and more than good, maybe excellent. Il-Konslu ta' Malta f'Bethlehem huwa kburi wkoll bil-parteċipazzjoni ta' Malta u l-Maltin fil-festi li jsiru hawnhekk kull sena għall-miliet. Every year we participate. Malta, I'm here also helping with that to bring some singer to sing in the lighting time, in the lighting tree in the first Saturday of every December every year. And this year we welcoming Maria Cheney. She's very good. Everybody enjoying her singing. We cooperate with the embassy here and with the Ministry of Foreign Affairs in Malta and bringing one. I hope to continue doing that.